zaista treba pomoć. Trauma, jednom preživljena trauma u životu, uglavnom se nosi do kraja života. Te žene imaju ogroman potencijal. One su vrlo inteligentne, jako vrijedne. One su domišljate, pune su praktičnih savjeta. Vidite, preko 20 godina sam s njima i puno toga sam od njih naučila. One su osobe koje imaju jednu priču iza sebe, priča koja je sigurno istinita. Mi moramo da vjerujemo u to što se dogodilo, ali mi kao društvena zajednica je pitanje kako mi u stvari reagiramo, šta mi radimo, da li vjerujemo, da li stigmatiziramo, da li upiremo prstom u osobe koje su to doživjele, da li naša kultura, da li naše poimanje mjesta žene u društvu, ona je kriva, ona je tražila. Vjerujte, niti jedna od njih nije tražila, niti je kriva za ono što je se dogodilo. Ali o tome ne trebaju one da govore i da ubjeđuju zajednicu da one nisu krive. O tome treba da govorimo mi, treba da govorim ja, treba da govorite vi, treba da govore sve žene, a i muškarci. Ja se nadam da će nam se priključiti bez obzira što su oni evo u ovoj cijeloj priči bili počinitelji. Vrlo teško je doći do priča počinitelja. Mi smo, evo, kroz ovu moju praksu i kroz rad, jedan dio, negdje preko 20 žena smo pratili na sudu pri svjedočenju. One su svjedočile, znači, o tome da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja. I znate koliko je ljudi osuđeno? Jedan. I to dobio je minimalnu kaznu. To jeste jedan od razloga zbog čega žene ne govore o tome šta im se dogodilo. A onda, ako ne govore, nemamo počinitelja, nemamo djelo. Onda to dođe kao nije se ni dogodilo. Prepoznajmo njihove kvalitete, podržimo ih, pomozimo im da stanu na svoje noge i da mogu da govore o tome šta im se dogodilo bez puno straha, bez puno stida, bez stigme. Bez toga bit ću osuđena zato što sam to rekla. Jer one imaju pravo da to kažu. Jer ako ne kažu, mi ovo društvo nećemo moći učiniti boljim, niti ljepšim, niti pravednijim.